Tuombiwe na toa tukaisasya yute ya yitu. Tuamina kukandetwe iwe tukaisasya yute ya yitu wa yiku ikalamana. Mudanyani wa mundini wenda ukotobia amu mama wana niyo wale teona mawona niyo maka na wenduke za utuika muthi. Remember, pe mundu ba utu ni kwenye wigu amono mono uyenda maisha make. Pe mundu wiwa kano wana no kiwa muno adimaya maisha make ala wana yekala wewe ando mekala mbesa nukala mundu siwa kala ni mbesa tembea ni mbesa ainuka ni mbesa no yenda no musiasia no kedia no kwiwa okiria no kwenda igala maisha asumake wani wisini chao kila kitu nakoda kiyusia kwikala maisha mamundu sula wiwa adimaya maisha make. Itumi suni sunga na tukunikila mtunyani wa omonde. Ndiyo no siyasi au kazi ni uandende kala maisha na makamu watangi. No siyasi au kazi ya nienda ikala maisha na manganya wanganya. Labda mwona o TV ni kila ibinda kusomo mavo. Labda programu wa chiano kona mundusi labda life ya kevya inzio. No kewe wadi maya maisha asuma mundusi. No kwenda no kwenda mwana kwekala au maisha make. Wani sini chao kitu wame utuma. Undo wambe utekala maisha mamondo usu asuni mondo lato tuwa nisema tanyani wa umonde na kinu number 1 ni utulu umombe uko kila okasa ni wanjenda ukwara mbesa ni wanjenda makwekala maisha maseo wiwa uyenda ukoma abandu baseo kutembea nesa kwiki ya nesa lakini wenda we mutulu no mana munusu wadima ya maisha make kedia ae mutulu no kwitha atela ebala wui ninene ayulo wakutula kula kwa niwo kila na bandu ba uende ukeko nduto no kwete mbesa ukambe utinda ukomete ukela weni wa mushene bana baya kala nuwo tu omana ito na idha makatika utui lakini maunduni matana kutuma ukwata mbesa kana udhuwa wikale maisha mamundu o adimaya saa isu ndu idhiawa winasyo saa ila winasyo nise utulu nasi agwika maundu mata utevya ando asuwa na maikala maisha masio ba yibi ndo nemo maidha mema tulu mokila tene mali kangita uyani tene bebi nema na kuiwe kwa kunikali waku mwedukisa na kuya ndo na memali pebi na wazona mundu inakali nene mkwamite jamuni bamwe ando asu mokila tene ona mena mbesa mokila tene mele kile mawiyani mundu andela kwende na umanza mbesa na tia endena sio lakini okila tene nundua activeness wake kana udhanga wake okila tene lakini andana take ndo with ya to probox ito visit izo to wani akoba labalani kindu zaina mundu zwa zembe to bizini ni muzele wina kakaleka nini yani ndo ina mbesa na bado ndo kwenda kwiki abiti kukindu chambegila kitu ndo tuma utaende na saka na wikala maisha suma sio wewe au yenda ni kindu kitawa utulu 90 point ya kele ni kulea ku invest ekundo usiku na maendene sabe na investment siku na kundo yani mekala umuntu akala tembesa mudia wa mwi ando asini makie mazomba ma ukoma mundu akala mudia wa mwi wa bikaka lyako sambesa ando asime kala mudia wa mwi wa bikaka mundu kala kwi hardware yake kundo so aendete bank kozisi ai ina bangi we sia nata mwayosu ando asuona maikala maisha masio mena a lot of investments ila mekie nanye ndo weta ati tilazima ukeka investment nene na nini kinu very simple na nguwa advise ya kila mmoja nyamedhukiza ngakuya ati ukwati wako pebala ubikite omombe una ukwithia pala yuwe ona wena silingi 10 utaona kuinvesti katika kinyozi no yithi ya mutani wako kwangelekani elani wumio shaguo kaba amusi no ilovi wikala wako ajenga kana wikala mlango kubwa wikala Kariobangi wikala Udandora wikala Kawangware nutuna kuinvesti inyozini ukethia wathi 56 kuni Kawangware pena kinyozi chako wathi deliverance izuni ziozi Kawangware izuni kare ni latwikala pena kinyozi chako wambatanga liko engi vena kinyozi chako wambata dani ukethia yuwithini Kawangware wena inyozi tainya ni utaniondo tuwa kuinvesti obanzi wewe na wete luwa adhuindio manishate uinvesti kwa kuthawa matatu wiki ya balabalani hapana edanu nambo bikaba unombaka osisi hii kibango chaku ni kiba ni chaku iki ya saluni tainya so yuwe waku witha wewa kuandika ndo kukonze no kethia wewa waku ni wakutembea kila muthenya wiyo ukaziti kinyozi kiti FK 56 ye chase wembea siana rasuo kinyozi kiki 46 ye chase wembea siana rasuo saluni ino yebana chase wembea siana rasuo yani uitembea uitwika boss imagine udiukite kila bandu bonze wasanite mbesa omanene kinyozi kicha kwa mbesa na kicha mbesa na we bita thukumi na wima na woman yawe wati alilwa na chao ko we wona wete yulo wa ku invest
nyindi nazo manasilingilia na imo winivesa pana na kuyo manze mpesa itona kwiki ya kinyozi kimwa bandu kiki kalanga ngachamina kwikinya wiki kinyozi kingi bandu bangi kili kalanga ngachamina kwikinya wiki kingi bandu bangi lani wile kawangware nzima wina nyozi taitano kawangware nzima wina saluni taitano isuni the kind of investment ilanguwet nyindi nazo mwimuka gawa makali manene aiwiki kinatu ile balabalani hapana ndina utobya undota tona ubikia kuna nenga na kinyozi na salon as an example suona wazokate zanzo kalanga by then na yange wana kamana kamwe ona kutika nje yange wana na koni noni ebena ka utuma nuke bandu nyendi amana niki yandu mende to tume wa muno by then kwilo taisa usoma ndio maanisha tume ni mundu wasomie kama na kutuna yange wawe kana tuteyao kawa bandu baba balani na kuye nitembele ninde to promote muno ndo baba balani nini sanzu kalanga ninunga mautewa nziambe niunga inga kwa mbemba ya silingi 10 kana silingi miongo lenga dio nite nondo nipata munono promote anu makuva labalani na yuma nosiwa na tesa kawa na yu ilo nambiki kawa tu yanga nge wana mukuli ya kwa mwadhanya wa ukwata ambe sianata imagine mwana kiosiwa mbe akwata silingi maana mwanza and I was asking him ehdia waandikitwa ni bosi waku naka kudhoya dhamosi ile na kwa chawe uka nunduma anambe ya mambesi ya wea saa 10 nomesi ya kwacha by the ala mutewe ya ni these are good advice nutona kwaza no kambesi ya wea wako bana zona mbe amuka kwacha tene saa 10 akawa cheidamo sita tu na keki ya to KDF ni mwezi to KDF to mandazi to uwe tungumoto katika ka bucket na wea wake akawambia si saa 10 athi ukita teta numa maratu zino mateleba na makanga amateto mateya adyukito dyuka na tuyuko bika kindu saa 14 ne ukana saa 14 ne bau edi azo bisilingi mana pagubi ya 5 haya kuma bau edi mwanganga iyo ko bika saa 10 inge aili kaingila da mosini si akawa tina wetu lwa chicha ya kawa akatembeza imano zutona nana ke anena uto iyo indabye mbese la walicha siangizi lingi lile na mukuli ai wilia kwiyiki ya wea one iwe mwene nona mukuli makana mukule wewe kalaba nyumba wibambe sianata mwana usio kuandikita wa minwa mutwa ya mbeze ingilia manata no kana maana muonzo ila wakwata kwa muthenyosi aunenga mbeze sianata na ndo kama na kuwe thani una sorry to say no tumanu mwingi wendeni wakamana kuno niona kethia weoni wako ethia eva samuno imagine ethia ibia numba ethia aituma mbeza muzi ethia ayikala maisha meka na mukule ni chaule yako yikala wiweka ambeni wizi mwana wambiye ni mudhukuma ngange nake munduzu yu kila kukila akadhamba naka di obisini akadhukuma wea wake obisi nono ni wizi ni university ini kamwana kangi kio mwete abakubingili kanangilili kwa mudhenya na ndani kitaka mwana kama yu mwana kio suambiye mekala na mwana kio ngena kio dhukuma the same job kwa mwana osa ruti ya kawangware kukobikia kutui yaya na kio sungi nage ayosa ruti ingi na nenda wanondo andu asomu matumia andu nai na tiyo siyo by the way nono mondo zwale tomo yanganga abika bandoka mwe nao yu eyonga me yutesa akawa kakuwe mwene na mwana kozuna mukule makulo wethia ni ngwenda umubingwa yu au mebu edhukumia we mwene lakini wena niona bena kaundo konge kama mubingi toka da ndekuwa ayenda kuma baba la uandikito by the kwa la andike nenda mumanyati kwande kwa ni ukombo na withia na maundu maguta mechanism we muandike ukamucha akili ila we mwene we andika we mwene kaile nende kau nundu wa withia ona kwa ni muandike ukamucha akili ila kethia utona kwithukumia we mwene inye tamasi lange kya kizeze chakwa KFM station chakwa ni akili kambio baba maneza kwa ukwa ala mwe andike ebu fungueni akili zenu nundu we muandike withia wobe kete ni boss ukela nini by 10 na ile tokwitha niba na bango mozamu awiyo lakini wana we andika we mwene withia maundu maguto no bangire neza ko amba kwiyaka wiyake wakwala capital enough withia not na kwika undu wagu yuko mwana ke usuna mwiya ikama sabu ne sana wamine kama sabu neza yumana undo tona yukumala bau nega na withia no aye kalia ne waza tona kwika maundu mako me wewe ko nenete lo ako invest uta invest ndo ndogeza kumela ko invest nega na withia no mela usuno ndo wa kele undo wakarato pekino kitu akukwama pamwe ndwese kuendea nambe ndwese kala maisha suma mundo suwi wa wemisi maisha make ukwamita bando pamwe bai kukwama bando pamwe ni manishati notona kala bando kethia nindo wathukumie na wiwa kabisa utindita bando pamwe ndo wawi songa nambe wiwa bando pamwe usikwame hapo nitona kwitha ne kariela labda we katikayo itakuendesia nambe no kedona watu tandwesa au songa nambe
Paiki ndo kithuku na uchenji wa career by the way. Paiki ndo kithuku na uchenji kuma bawe kuthi bandone bangi. Ndukakome pando pamwe uikule ngeso zoka school ndi ujuzi ngeso kwate ndi maundu mako ngeso umeka ndi ndukakome pando mama kumala puli katika profession ingi kwikaba kwikwende no kwama bando mama ndo siwo ndeme kima nani ni sani akeli na mithikisa yini ya kilengo choi kinya thuku mitambo ni Athiani Fm kalaka nkitambendesi yani ndo kutinda sasa mama yasi na jaribi yana miwe handona masindi orozi muhando ine tawali akasia walio shindo wana maneno mengi mundu akasia nine kiwe na mundu akasia nita nawe mundu akasia kwe kiwe na jaribi yani mena a lot of excuses mundu wakwe yani na miwe neki ando alama emeiwe na kwe muhando ainite akasia walio shindo wana maneno mengi mundu kutinda yase na imeni kwe kona nondo wakina ki Nema udhuku manondo wakina kinona anganyata wambikie no hivi ya kabisa ni kunena please avoid such a kind of a talk na wili kama undone ega na umanze mbesa oga songana mbene sa ini sani ya kelia kilengo chei kinya dhukumi na niku isilaba mitambo ni Athiani Fm